kepha juateng Januaris hotel pening jermale tum now tum aporpen kebang apor churu iglo. Good morning to all of you. Adisi tarik khoni alam Pherangke KFA Karbi Farmers Association, Karbi Nationality Youth Council, Karbi Youth Association wa song kijapon abang photum press conference idolo hadak Karbi Anglong Autonomous Council pen bill kipi alam lahai jalan keban lapen abang song bong la soalam kanije ho penan unnecessary alam ta kanije pondu isia bangke ratchari ba Karbi Anglong Autonomous Council CM ke alam depan answerable kali. They are answerable to the people of Karbi Anglong. Alang tum kwan bangkwan banu represent on ni nil tum chini ne. So first of all bangke Karbi Anglong Autonomous Council is not answerable to them. Sita allegations ke bandit lo. Se bill kipi pe puthak simple karju personal ka pegala. La sidak koson lo rat det ka ching thuri japan amo kitem. First ke det pielong budget haratum samar po jewa pas po laso penapi ako state assembly long ta endorse po lasona thasi council long ta state so budget banke bangsi na council long chingbai po apen endorse po ba suggestion so moga jong pinai do long ta council pibo state government bhat ba state government ra budget aprang ba budget api pusita me central fund lahai suggestion so moga pp labangso pas de pen api da Karbi Anglong Autonomous Council along da annual election plan ludu annual election plan halso ningkan isia budget pas de pen api koson sike claiming annual election plan hadak usually Karbi Anglong CM mane preside cipain pupon laso bangke kacing bay bangke suateng si ningkan si department tin pipi akam si claiming ma suateng si claim po nasi dak alang de pulo 400 crores tang 600 crores tang lahai alam ta alang tu ke bandu lasi alang tum la 400 crores ba yearly ko na tangka sidak nangkelima department wise langgam si keme the PW along peneng annual election plan along ku pipi atwar kunat homosti ma kunat si ke claim ma non bisaram West Karbi Anglong tu ulu kunci pen tenglok dak ulu kunci kalila jagro pen aku neli pen tenglok up to ulu kunci umpanai la pen hadak pen aku la purong jangkong pen tenglok dak bolgang so dolongan non hadak langdam misal damadam dema halsuk volume kon matangka lagi equity diguti poisa akam kali it involves 100 crore more than 100 crore lasona taxi from Kheruni up to Jirikending la hapu Meghalaya border na tu Mokoilum halaso to langdam mitha volume kon tangka more than crore rupi lasona thak non kam claim po non dollar mara pen up to borpunta rapu lasona taxi lapu under Domuka division haso langsung amen pimai de kali Velogat pen up to Romongwe lahai atwa lasona thak dulang di fuang bong ta ba kaprek homosti along lasi several crores of rupees 100 to say lasi sita
lahaya alam jong chidi nahi peluang te first damna hala aku la tumar responsibility mata kali Karbi Anglong Farmers ki association la tuma aim and object principle ada concession doi bolo tu pori tha as hadak si la tum involvement dunia polo kapre ka tumta so okay seta alam ke lahan lo 400 crores ke nothing other department dolang dak irrigation dolang PHE dolang agriculture dolang veterinary dolang flood control dolang education dolang hal hai ke bari हम तक कीमन को लो दरकार लो इसी स्कूल जो सी स्टैंडर्ड इसी नेशनल स्टैंडर्ड स्कूल जो सी ये तुम सलाम जी बोलता लगे अहम तक थिनांग को हेमसु की मेरा थे को हालांकि लोग कौन तंका लोग कहीं बोल कौन वॉल्यूम तंका सिंह बोल बाय PHE लोग लाइक नेशनल लाइक जल जीवन मिशन मुखा कपड़े स्कीम से मुखा में रही चिनिया दे DRD अंडर DRD ब्लॉक 3 along कामिक लेन लाइक हिसाब लाभ लोग बोलते nothing ना तो 400 500 600 crores के लासी बिल की पी हो तो देर चट लोटा है मेरे देर अंडर स्क्रूटिनी people lah bangke jong si genuine bill pulang te aku nak mana kan po all bills are now under scrutiny also bill si deserving also thing si council take action accordingly ala ni pupi mati bill ki pipelo piuni lo pupi mati genuine bills lo tante del get longi tu it's matter of time होटू पिने तो मोसा मुखा दोता है बिल मुखा चेक ना कोकता है बिल के बाद अलिंग सब ऑटोमेटिक पास अला बोपो अला में कली मती लाहे स्क्रूटिनाइज ना को so those bills are under scrutiny in class of things see it my council under the leadership of Dr. Tulian Rohan also bill मुखा people सेटा alang itu so contractors association ने निजे पसंद है that is different thing आहो हक काम क्लेम तुम है the real contractors there may be contractors association हाला तुम पेन जो सी वांग पसंद है मेमुचो जे पोले है नॉन बिसार मिली contractor कली निली कुपिलो चिनी पो department in each and every mo pen निली पुलो annual action plan रंग PPI schemes के देंग माता under PWD department, under agriculture department, under irrigation department, education department, along PP schemes ke dein. Nilichini ade. Asi lahai chini ji pulote alang etum a responsibility ma chichi nahi. So council a responsibility council ke ja poratum chini lo under the leadership of Dr. Tuliram Longhai. You know what is what. Ako all those bills are under scrutiny. Ako people. Alang ni pulumati. People. It's matter of time. Lason allegations mukha. Those who are not true. Ahok kali. Pure allegations mukha one bidet sini. Inhan ke charsi akar bar hai. Lage rongu hijui kam kali. Is a government. Elected thula constitutional thula ate iltuma non kacharia council ga 6 schedule ga constitution to dak mati kapre state government ko kunane development council ko punya council assembly on pe chawa pasi eklama council kali lage is responsibility tetan aja kong da lu tetan ja kong da du ulu mati lasa ako iltum theglong lo toar theglong lo hem theglong lo bab lang PHE under lang ki bija phan hoti si ne problem do kokre afran pen kismane schemes mukha kahinu dadu sa non ke pa messenger phan si non akimi scheme bang lo under his leadership ako alang ni able leadership ajoni si tangka mukha ili kon ma ka expect ba kapre council phan ki pi mute
dak ya bisi tangka sih bang tulu mati ati state government pa cingkit hek chief minister pa cingkit hek home minister pa cingkit hek prime minister pa cingkit hek la so jo ini sih tangka abangke wang lo so tengsi development kam ta development la kam mo kata claim lo school punon kapre department punon education along punon PW along punon highway sa mukha national state highway sa mukha district road sa mukha claim lo mati ini tu theklong dak lo be theklong ni 3% de kona si panglim lap lo ki pujo ki non ma ko so sila ana kam ki claim lo bo sili churu tu nahi mati ana ke the to ana ke ding to 1 kilometer 2 kilometer kali se ko son si tangka ke ban si ke claim lo churu ne so backward ate toara we lahai facilities mukha bi putar singthuru ne deji non bisar education along koson LP school penchenglo high school higher secondary colleges na aphyonga so number ba na bat bomlo mati ningkan ke afran kona college lo dakdo kona higher secondary lo do non ningkan ke ba phi kon lo phai halai ta langnam nahi la so teng sia result pi bomlo non metric ka result ta bisaralam a percentage ta aphyong na bat onlo is a good sign lahen mate development la kam claim education department long punar kapre department long la so manifestation lo ya kam mukha claim om lo muthela rajchari ba isia date si isia akhai phan ba isia district hini ke thoma district ka solai along ke isi ni mana problem sa mai klangi sera klang busta solution bhang kana ni while allegation mage solve ni thanga jukti apin ben hai ki butab hai ininga masa tab hai pen nije bang pen ke chokchi asone claim mang ne ko ba and he is not answerable to them these organizations kumro la hai organizations ami thang dikti kham ti do nasi alam phe dulang tithani pulu de nasi nilipia kolapu alangli duglang one of the spokesperson alangli paning gitu lah Curu parlo nang itum tong sekot pen bustami nang cetok nasi mo nili tuma senior lo alangli spokesperson ahin pen hanpon lab lo ason lo mathe non isi bang hini bang ke thanang tung mang la hen lo jeneba dhorok latum specific le kaningje puta kali paten ahok ahak alama bang ke nili le ningje pusala son pachi dunang napo jene dhorok KFE pulute alang li duty se bang ke officer long dam si mane RTI ke mari ta officer long dam pen ni phanla son sina thanun ta ho pen mute karbiang long ke long le pinang ana ki dulang lahai kheti ko son si upgradation ji ma ko son pen si claim pon te mise ni ma itum kheti cho claim te puni non farmer association pen aphanong si ni litu ma hin den ta arju pulote atum farmer association pen ko pia kheti si claim pon ma ko pia son si rat aphan lahai ki claim pon duma pinima pulote alang litum ta kachi thak nei ke kenang sot pusin ma tha sida latum phan ko son si theklong ma ke nang litum rat acha tailong theklong lapen isi potmo phan bangke isi kipu kang tung mangala lo nili thek dulong nili ta pinangan sim sarlo dam pen klemra pet isi tim son lo ta solong potmo ta wangwa mentuni gym long ta wang mentuni kapre ka meeting long ahut pe hut alangli chua prangta isi sixidul awareness huta meeting long ni lo ne nangdun la sona tu thek lo la siako latum allegation wang thu po lata authentic kwan ma kumani kitoy pen kumani pini pen kalira latum authentic isi 400 crores si ongma mate la pen abat sinon yearly long pen council a budget pen angtan special a budget anta adhek development akam K1 p to hala so CM sar K1 pe ke claim hala bang talang tha polam central sponsor central pe nang ka sponsor state pe nang pi chief minister itu manang kang hon pe nang pi lahai scheme da dulan lasi lahai bang ke alangli jitu niki a blame ki ban
labang ke mane muni da phan in ke koidun thap pen nongnu ki jo dui ulasona intention men personal alang ko pini ning ki siksak pen ki jong dun mangi jong ni da sime sita isi alam ke nangli tum kadu ko beda chini non ilitum CM Dr. Tuliram Ronghang ada pen ha ajuan alang activities labang ke mane masapo kisang buda ilitum theklong le lasila sopo ki kopi phan lo pro dangte karbiang long phan alangli kapaching thur ka development of akam klempen chenglok asitina sai phanda akim me twarong ke dam phan lanchot kalilang jongsi kama puthak jongsi langdam pulote asitina kama tendar pido jongsi mane bangke amuk si kam claim det jongsi chupatin pute tendar ke open tendar long sidudulu tendar job dunuma tendar long de pensi alam complain wang pute la da chok hai alang litum tendar na pidun de pin contract claim ta kali laso alam kali pin pensi mane laso blame ki pi bangke ajukti kali dia kasot athe people ma jongsi tendar chu pidun lo tendar bang long de kopine karon ben lasong bong pen bill ipi pi alam the alang litum kaning je bangke bill ke pi bom lo alang litum contract claim de posi bill ke long la me chini baka ke de tai no komat ne inut bak bill ke long le la ke dukok tai sita hala open sar ning je loke lada in cha bondo adhe ke full kam claim bolote la soteng si tangkalong po adhe ke half jong si claim cholang bolote full soteng si bill da long po mane ke running bill du thai mane ke final bill da hai bill ke pibom lo taralang so kam si nang tumar ju bolote taralang so kam da bill ke pibom lo ke pn pe lada ke party cho takali hai BJP kali tuma ta long mo mati lada lagi nang tumla thek long lo ke tela ta pibom lo sida long le pin pula so blame ki wa na bangke alang li tuma bangke mane totally si mane ka study ka pen kaninje la son lake blame koinang po lake laphan koidunang po kumasi koidun check pe hai sita ni choning ri bangke kam ki claim pen aprang ilitum CM la non 11 bosor aprang la so aprang pen non 11 bosor non la so angbong la bangke la so ka chingthura sai bangke isi project bangke do binong lo la bangke lake ilitum lege pugalilo government atum da recognize lo la so puthak pen si tuma bangke nong mi sigi dolo dak bangke non ali aprang le chilang dam pulote nilitum ki bang bali pothar pen dak suryajan anta ali hino pin laso pen suryajan pen laso lingrut dak dilai ana pale rohye phan aka hino thepik age dak dilai pen aku manja an ki bang de ji phan aka hino to tini ilitum kopai ki melo ki thekle pu chorunang kokpo puta isi 4 line nang long dun lo pu lingrut nang somar de lo pini aprang nitum 3 ghonta tin pini 1 ghonta be nang li roklo lahelo ni development assign isi theklo personal koma phansi koson si kirapun mahala le belegala sida development a part mukha bangke labange klang lo lapen latum isi obhijuk pipi hai jeneba dhorok laso habjan atwar kita malam da latum ningje habjan kita hopta isi among ben patang det polam da latum pupu laso alam ke lake already clean sheet longalo lada kopini adet kopini ki tok pen akama videt pusone lage blame pime hena akama videt masi kama videt ma laso porsi latum paisa drodet pusone chok latami lage alahe case ke angton si judlab lo clean sheet jong si long long philo pulote nangli aphi ako further nangli obhijuk pidunaret isi alam pidunaret pulote la bangke a intention bang si tum lang nang kok latuma intention latuma motive abang si lang nang kok ko ba la si mentune ke laso mane kimesen asai bang da theklong tha pu ba kimesen asai da theklong tha lapen 100% lo aru ki claim po nai dulang la bangke chok hai sita latuma blame ki wanan lapen latum pulo first half second half pun sarthan lo latum action plan lo langunang po action plan lo penenge PPC pon ma PPC akam claim ma laso ting si kam ke schedule po lage mane inuet individual hani koinu mati lage only CM sarvan koi check puka mali lage council long si latum budget duji budget ateng pensi action plan ateng pensi latum konana ma si department do ana tuma bangke distribution po fund ke latum ipu alinge lage laso ne claim krilo lase hala dakta kam contract bill ki pita ladak ta lang pamika pen lo aprang ason ke none kalilo claim pin pen tangka drudet tu kena avelu lagi nonge kam claim vek po kam claim long besi heklong po ladak bangke lanchot ta kalilang non het jong aru dolang mahajon kruta mentune ningje
video da paklang klang lata stanang lang nam nang pola so pothak ta aprang ta mohon rong pita la so pothak case pilo la so teng pen la dak aprang adimolong ko PPC doma hala so kawi mo khaan posi aphi la so tender bangke new open tender call pen si kam claim lo la so claim pa meka pen si alang li non da ke paklang da la so mati ka development bot ki methuso gali a picture sin an tum theklang ke tang lage chorut hai itum aprang difulong gari hum da chipe ko nei pen non towar thek krong ben difulong bari isia sites mesen ben itum ki theklong la bangke kuma phalo ge ruponte ke mesen asaya ne claim bang claim nang po lasi development akam itum lang nam lo pulote isibet kalilo both side itum sport amukhan ata lang nam na pinige itum yong si sport ta karbiang long ben ta jong si I league long second na long lidun rock pulote I league 2 long lidun rock pulote dak infrastructure ki do polo 26 consensi long ta itu mini store mane stadium dola along tim ta hala dak penda wang lablo pathu mesen lo lasong bong pela dak sitame non ilitum long sitame dak difu long sita lason stadium long itum pini pathu long lason bu itum matham ni sita lada nangli a tangka lang tha kwan lo lada itum kinai kwan pencil lada non dak somar bom lang lada non hejong ta kereti tum da dak si ola sam lo bodi dak sinang bilo lason thok thak si mesen na busuge all india level pen si dak football na pathu bulote lage ka develop lo mati lanchon kali nang dongka mukam dongka long sa ilitum theklong lo lasi development a part amukha ke claim po nei dolang pu bangke shaison son ten claim pute mesen pu banga chokhe same a blame ki pita a jukti ga lili pen ki pi bange chokche la bangke latum totally chi withdraw nei pusi nili tum hin pen pungtung lo la pen KFA la pen Karbi Nationalist Youth Council pusi pulatum la pen Karbi Youth Association latuma bangke CM sar ke thak nei alam da kali CM sar ke thak nei bangke lage rat acha tailong rat along si development ko pi mage doge rat acha tailong si theklong rat atum hansi ilitum claim pilo rat aphansi claim pipo latum mangke ami thang akam si claim nang pula tumta do lang ki claim nai latum social activities ki claim nai do hal hai bang si claim nang po si chuning rekang tung lasi non ke wang ji langar ni nilitum kachuning ribang ke potmo punon ma farmer association punon Karbi youth association punon mate laso mahajon crew punon Mahajon crew sita la mane kagot si buitan po la kalili ka lang ke soy bangke la ta ington nang po kali pulote alang li phanda nilitum sita me inquiry nang kok po la so munit ko PPC claim ko son si claim man nilitum ta inquiry nang kok alang li phan sita la si non bangke la CM Sarafan ke bo CM Sarafan asontine allegation kiwana bangke la ke jukti galipin lo la ke totally alang litum kepha cha alam lo la pen rat along bangke development bangke ansusi non project thekon long lang la pen bill bangke la ke long lip lama velo bill ke pibom lo kipi sige ong lo komani long dokok polote komani bange tangte chot pachat dota hai mene halap hai pen cholo la sila hai blema bangke totally chibidro nahi pusi nile to mahin pen demand pon lo asi dola ingin lo kon isi sonlam ni po non la Karbiang Autonomous Council present KAC bangke kado veli tum chini lo ake hai Dr. Tuliar Mohang CM sir a leadership pen jitu kichari BJP a council mane BJP a government ke BJP a party a government pulang te lake first bangke BJP a party a principle a thing penta ikre nai to ko kamat di lasi BJP a principle hai lo nation first individual last lake BJP amoni punoi non BJP amoni punoi individual pulang te last lo consider ji nono bangke peer interest lo pulang te dead longri Karbiang long interest mati greater interest this is nation Karbiang long itself is a nation it is a nation so nation first so CM sir is extending his relentless and what to call it selfless service towards the nation within that is I mean this Karbiang and West Karbiang under Karbiang Autonomous Council individual who is Padmateron who is myself who is Lachaning Ling we all are individual atum bhange last lo nilong le belong le mat pini ki koidun tap pulason kali BJP a government ke lake nation first a area a greater interest first is serve the first bangke
hala tangote mu individual ta long repo kumani abang non jenama neli fansi tame ba podmo teron fansi tame pu lai chaning le ke hai fansi tame 200-300 crore akam top claim moi la tu tiklo yon jon yang bong pe patang tu dei pu CM sa nang peglo unji mali tu unik mati kumal poisa ke do bangsi tangka ma ke do bangsi akit thik ke akam ke claim long pu claim un pu mati poisa chirilang ningkan si bana hong thasar pu ki lagi neli tu ili tu ki pudui arona velo athi mahala pa akam ke aporting me chom nei ke jula hailam ta dulang ki mane akoi ki mantap ke lagi madura theglu podmo teron ke hai tum de delu uso ki bigi thida thek no ke internet akai penat bangke sita isya ko lang tuma karakter alam ta pudun me hadi amen ilo social organization akam ki claim bang social akam ki claim thepin palin thu phak lo ili tuma abang pun mong kadu mat inghu akam ki inghu si claim bom lo ili akam ki iri spen si claim bom lo eke akam ki eke si claim bom lo sita lang tumi claim bang ke anghu akam bang ari claim rong ari akam bang ake pen claim rong kunang nak lo kopi apa lo athema amen ka chiri ke farmer association ta ho pin student company ta ho pu association organization lupi ke lala pu particular poem de hedi lason pinandu pen ke isi ke thegonong lason lo lasi an jong si la hai la non lason son election ke ba aning hang rat ekdom ke claim kangtung pik plong te election thudu noi social organization puchi pupi dara political party puloi karbi anglong farmer association ta no ke political party lu puchi declare noi chila song thala tu podmo tera num ta chiri declare hai nang po lai pi lo claim hai de la tu lalu hai la silahai ke pachu betap aku mu pe alang litung ta pulo ke Tuliram sir Dr. Tuliram Rohang sir CM sir is not responsible not liable to answer them public karbi anglong public is where public anak kyong ke 10 lakhs bagda duma dinon ga population kadu ko biang lu ni aku sar bang already ninge lu ke meeting ti sika ninge lu lana krur poisa bang lo hada khoros lo hal lana krur non bang lo hada khoros lo alang tum ta theglong we lo gente non ki kopina interest alang tum du tai je la BJP government man mati CM sarphan pini lasona ko pitap te pina lang tum political ba kopina li long tai ki matha pini du tai min sonang nak lu no bang ke chini lor sinakar jun tap mati akam claim clipping ke CM sarabang ke ma du phanda hiki sida BPP lagi clear cut lo ke atima BJP government lage pini government sara aprang pra government theglong long ap hala ap poisa dro dera physi kam claim theglong we sita non bang kali CM sarak abang la ansi advance ki thuta tyang yang ko pen ili tu phone de nalu sini ha jo ek dibe inda kam claim mati la song bong sita met akahin kuna lo kahin we claim इसके आजू सिता में काम क्लेम प्रीमा को स्कीम के लंगदाम लाई आकी में काम मती इली तुम ता चिराव नहीं अलग ले तुम ता चिराव नहीं है बीजेपी का ली ता चिराव में मती फिर राता काम के लगे मिठांग लौरी लोंपात के चिपकला के पांगथुर आका काम मती लगे ला बीजेपी तुम दे ले क्लेम नहीं पुगली लोके अकोला ली तुम ता दाम के सीएम सालों लाई ता चिंगवाई नहीं पोलो है मतो मुनित के मिठांग इंटरेस्ट सार अबंग सार चो नहीं पुगली ni nang bang dampo ni nang ni bang ni chiram de sorsa dun point tono po pusong kali de nai yes athima par karbiang long pulong te east west ke di la ke take ada ke bari bi to po BJP ta do pa congress ta do po pini do po bari bi do po swang bong sita me part number 1 interest ke mu pe li tum chithan lo ke nation first lo ke BJP a jito principle ke la ke applicable la ke mane political pugali dei mane practical la kunon bangke aprang conventional way of politics keno chok kilomati nono bangke kuma ma kam claim ra fan ma leadership silar fan kang hon mala tumsi hai chot la sinona BJP ke namtang election da la 26 BJP hai elo aku non 2026 MLA election dole polata BJP si hai riji ke lata aku non by election campaign bom lo 13 tarik kom election kado we asam long po MLA election do mati by election da BJP si hai aji athima a campaign dunde ta thenglong we loke jita aprang BJP phang kang ton nei amuni tum ta no ke BJP long si nangmung dun tu no adim si yang tu thilu jolapu la si la BJP a government mate Tuliram Rohang sar aphan nanga sorsa de muti alam ni tum ta la hai political la kam ta claim hoi aku akapre kam claim hoi pula pumute na political kam BJP long nang chirap dun vet sigimeta hai neli matha bangke athima halata claim me mati BJP party ba government non CM sara council ta la alang nitung ki claim akam side le ke claim
lalang tu iklan tu tepin la sele pangbar dam lu plong te la boleh la si muni bangke kan ingho dulu paman ninjin tabre nai pukali mane kan ninjin nang ya dim do apor do ma fansi ki puma lahai ta lang nai panjai ajak tu pupu neraj do ke right pa bangke odhikar pole pupu hadi la ke along tin ke khatite adim do apor do lata limit do time limit do area do apeng environment do adim kan adim se applicable lagi along tin lain neke nerai dulu masih ekdom long pu akam kali la si hal hai cini app kan si moni temang ke hang tahang nai puda pudu nai atima government ke cari pulang te lake usumar ki jo kam kali mu pen cruiser ni je lo lake ko pulo pu yo kaddo ka verara ke pang ria kam inu bahini ade lang no tum ki pudu ne pulen aki hoi ne bang eli tum ki karbi ang long Thomas council pong te eli tum adisi ke aricho lo ke siam sa ke iri cu panai tum cington turong polong te lagi bang akaprek tumbangnya lagi nang lang pirop ke non CM sar do bom lo Turian Mohang sar Dr. Turian Mohang sar CM do bom lo mu ningkan kon ya pi jene ba by chance example he pod mo yang si CM bo hitalang li phanta soning ton te cicagi ma kali pin hormu ton te cicagi ma cicak cei mati la hello la si alang litum han la si isia advice lo ka suning ria son lo hedi je kupson si asong amen ka ci mahala sok pensia kam cikaciklem si melo मुपेन निली पुलु के इंगो काम इंगो सिक्लेम नहीं एरिया काम एरी सिक्लेम नहीं फुटबॉल के पाथु के एरी पे पाथु थे मति इके पेन है लाहेलो है लासी और एरी पेन फुटबॉल पाथु मा गेलां तुम बांग टन को का सोनते पुसी निली पाचिनी लो वांगला लासी ला lang question lang itum pen la hang song ke thom pen kar ki pu pon do ko ki pon oscillation do je BJP सरकार ratang re tum si do सबका साथ सबका विकास position sekali ke plan atum an si vikas jo itu ko tumang ke avina side itu si lang itum hit pen position di situ so kuthang ni thang la bangela pole hadi BJP government scheme do umati kan muni tum ka category prejam mati di mupen citham lo ke je kidung ne ne ni son son poisa ka venaya muni apanya 10 crore kam claim unei mati jin ma rong alom tum je doa jitu ge mane rural area po hai la khala ke BJP pokali lo non mane party tina muni tum nang long lo ke non jitu beneficiary scheme hisab elo pong te APS sia muni tum nang long lo congress muni tum nang long lo invite ke ni tum pa hindu pokali muslim muni tum nang lo christian tum nang lo dharmo lam pathethe khe nam pathethe jinun ko mama ke long nai long te la ke long ko mopen chethan lo ke mane ko pulo po ha Antudoya pudok BJP a principal hadi isia jenema line pati lo banhala last ke domoni fancy first ke sab jola soban man harong pesi nang sar mati ke taun long do pro nilita taun si dolo no mo pelang nilita taun si dolo dagalong to pro maharong muni timlong malong lema pugeli chini unde mati asip arju pakka sini jeni taun long ke do tungi kopilo ganai la tu contract si nang contract plong de la arul do mati apor pen tender jo onan po a technical ada process ta do pina do mati dunde pin kai mat bojal mat lep pensi kam ta long nai payment ta long nai pu lasong ke kalidar mati di la siala jitu kopi ma ki claim nai ki palong ya phan kam ke long contract kam ke palong ya phan mati payment ke palong phan hala bang si claim mon te la ke madui ta long pu la BJP muni ban non BJP muni ke play nang litung kado we chini lo CM sar bang ke madule dam sita mane sung that boy that out mane nang rap tha pu kera pa chang ma du phanda na pu bunde mati ke ha ka chu ha arab kera pi chang am pesi alang li gerap nu piriti apran prang ke song ali ne li theng long long ke pahela me dim sit ni rap tarab ji la ta akam ta pa chok su se ji la song sita non CM sar bang song kali mati di ma du phanda rap la thorom lang le a ja kai lang le muthate amuni mang pa sar long bang ke pachu be dam long le ki pachu be long te sar bang ka anita dok de ala me thang mana pachu be tap te lasi lason alidar bangeli tum kar biang bong ki klam bagi litum kadu hita di ko pulo poi ho we should be proud ko bang ni ko bang ni ta rong nai athimala alang an litum hotu unune da ta hai lasi lason thak alang li ansu se chi thite pading nang ko sin li nang li to thot la so dim lo si reply do lang hai mane सबका साथ सबका विकास के पुदामा मीनिंग bang ke isilang dam nang po mopen than lo isi jol जीवन मिशन के लके ang ton phana lang pila dake amu party pot pipe logai nang ni puga belo di lapen PM kisan bangke lake party lang ni lo lata lapen arunadoya pu bangke no lata maju phana lang lepin lo achikloyon wang yong si poisa si thaplo pulo tangte
lata सबका साथ सबका विकास लोग सिदो लो डाक्टर अंगटोन सिले लाभ लो लासोदिम लोग यों से रेशन कार्ड बांके माने भान सांग की पीबेन अंगटोन पेन चेंग लो लाबांगता लदा का पार्टी अलाम मसी लांग ले लो लाके अमुक APHLC ले लाके कांग्रेस ले लाहेदा आलाम ता लांग नाम दे लो लापेन आसमान भारत किसो गचिलांग कतु कभी फंदा लाता 5 लाख अनुतिंदा के लासो आदोन तिंदा दो लाबांगता लाता माजो फंदा के लांग आवेलो दे लापेन प्रधानमंत्री विमान योजना लाता पार्टी लांग ले लो लाता लापेन अंतगलिलांग नॉन हेड जों नॉन इतुम कार्बिंग लोंग बांके लुखिमिया के मान नॉन पोता पोर्थिमिया के मान बांगता लाता माने लाता पार्टी लांग ले लो नॉन बी फॉर्म फिलअप बम लो पता के रन जे फाल लासिता में पार्टी लांग ले लो लासी हाला अकोई की बिपेन अलांग li तुम रात अफान को पिसी क्लेम मा पोथाक का स्टडी का विपलो लासी लाहाई है स्कीम मुखा अन के लके पार्टी पुलांग ले पिन बेंसी लासो पुथा के लाके की पिलो लासी लाके अकोई की पिपेन नांगले तुम हाला रोंग तुमन लांगदाम लो पुते लासो तिम लोंग जॉब कार्ड पिनी नी ता दोलांग है हेमसो की रोन दोलांग नॉन हेमसो की रोन ता नांग पार्टी लांग ले पिन लो लाता लासी लाहाई amuka yung si kiduk kilak arat along bangke libom lo council pen ko pise ke mang ma bangke libom lo lapen sob ka sa sob ka bikas ateng men silelo lanjo tegli lang self help group aphan aprange 10000 nongela tuman 1 lakh papalelo pro de adakta party lang lelo adakta sitina a group dong si padulo mati lasi lason thotak thak scheme latum ka chini ne posi adhe kalam latum kaninje posi ni tumahin bangke koyang tung lo lapen adhek nangi pulote latum action plan along ba kinangi pulote council komane pan kartu dam sita kinang so dolang pusini batalo to aru sir kiba atmanirbhar scheme atmanirbhar itu scheme laida dolang nanti latung ke kudo one window si kudo sebentar untuk bentil kali laki ne yang thanbo lasu putha ke latum ningke oi ning lam gali ke aprang ke ASDC a movement non alang ta leaders liyo nilitum da sabo claim long lo ding chipadu long lo kopi lo so ke ili tumalong tangka nang le loprote lada kopia department long sikoson ki thagi phanta ili tumalong pen gali jene bani ne ingleng hem long bangke sangke arnisi ke suli bange lin phosi suli nei ta ne phan long si lin pri dang pathai bom bensi nang chiron noi puge tum chitang ne lo lasi non bangke itum mithang jongjung budget preparation bangke itum long nang ji pusi ASDC MOU hut kache tokta padolo laso pot pa pachunu ne det walam si itum meninje bom lo ke lasi laso puthak kichunun det bangke non ilitung ge hola so ke bon kangkil pen chenglok angton itu movement si dona dilhi dak angton ko pisi movement claim nei mai claim lab lo SDC pen sta hola so itum pachunun ni da lo lai CC bangke sta CM bang chief minister bena chingki thek ma ta than lo ke chief minister na chingki thek health center bena chingki thek ama itum aphan bange direct funding ateng pen itum hana palong lo tai credit ke sarasi pinang bola ke ladake mane ko pine kachini ne polo hai nili ki pudami ke kachini polote mane kachini det bangpu bang bange cartridge lam se bolo lake laso puthak bangke lake kachuro si churo nang po latur pudun me hai education long bange lasona budget asau pat ke chet ason de la bange mission to saison pi bange kai no gali la bange sida non itum budget preparation long itum jong si direct preparation long lo polote itum kuma department na si ki thakima hala so teng itum jong si claim long lo pute ko pilo da kai no do lange one window ke no nilo lage kimelo la se chini ne polo hai lage sorry silang dole lalu itu mula langsung berpuluh menela din kilom gela Jane Agarwal dengan glass corner dan kali lo ti la son thotak thak karbia list kali nang than lang la son thotak thak karbia list la lang thai mana karang polo kona ne la tum 2% na dim long ko mane phan itu mi claim ne dim long yosi la tum 2% do ko polote hala 98% na phan la lang thai 98% la so puthak ta lang to la tum karbi tum long le puge ki puli mati pinang na tara lang so ke jena velu kente dake karbi de lo kente dakta long lo mati inte ako non itu mata lo hai non long bom si mane ke hem chikim bom lo mati ke pine claim bom lo mati la si la tum contract long hala bill long list lang le pole la si bill ke long bom lo pi bom lo ako ke pine do lang bang pi bom po open lang bom lo long bom lo bill ke lai continuous process lo ke Coba